lisantil hu. Lishholomile qatzolb'al chiru li xamana inashye junajil rik'in li Crist. Ut chiru li gutanain yoqochi atinak chirish li ch'ajkilal reheb hebli kokch'ut li nekesh tz'apribeb manaq li nekesh khachiribeb chisa ajkwi eb li igles. Li qaq'usbal li nashk'e li apóstol Pablo salihu 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10 hanain eshkwaskuitz'in nintz'ama cherus ashk'abaliqako a Jesucrist naqjunajaq rule ratin mak'aq li khachok ibsayyan kwanqishb'an sa junajil rik'in lek'a'ux ut lena'leb chirish li nalebain chirish li junajil utink'ax khachinkil qib na'atinak li apóstol Pablo salixb'enile li kahiblish capítulo li hu 1 de Corintios kwankeb'ajkwi nabaleb li neke tz'ilok rish li santil hu li neke kulak chishteb'al naq chirish ha'an na'atinak li apóstol Pablo sa'iblish hua'in saibli versículo 12 toj sali versículo 17 naqataw li apóstol Pablo chishteb'al naq kwankeb ebli qasqitz'in saibchaqlishkutankil li nekextye la in rehin laj Pablo kwankeb li neke yokre la in rehin laj Apolos kwankeb chik neke yokre la in re laj Cefas nashpatz chikamain li apóstol Pablo champutru ha'an mashk chiru cruz li apóstol Pablo cherish la esh chan reheb chihokain manaq shkub'e he ha'sash kabalaj Pablo toxsaib raqakutankil anaqkwan kwankeb ajkwi ebli kokch'uta'in chisa'j li junjun chi igles li nekexik xch'ol chirish junaq reheb laj k'amolb'e sa li igles ha'in moko usta xb'anaq ángel ruta qak'ex loq'al li qagwa Dios sa xb'en chixjunileb eb laj k'angel qayaq chixjunileb laj k'angel ebli pastor eb laj k'amolb'e ebli nekejolomink chiqajunilo kwan jun li qak'angel sa lix k'angel li qagwa Dios qechaj k'angelo chiqibilqib majun nim majun kach'in sa qayanq ut reho jun chi Dios xb'anaq li k'angel jun ajkwi laj echal re li apóstol Pablo kiratinay chikaw eb laj Corintios sa xk'ab'anaq nab'al li jachok ib li kwank sa li iglesaran nab'al eb li ch'ajkilal li kwech'ok ib ut li jachink ib li kwankat qebaran naxchajkwi li apóstol Pablo naqli na'leba'in mokoxk'ulub'eb taib li ralal xk'ajol li qagwa Dios xb'anunkil ut nakwaja b'oqb'al re rab'inkil eb li versículo in Romanos 1:29 naxye numtajenaq xchib'al ru li xma'usilaleb lab' xch'oleb aj raoleb ru b'yomal k'ajo xma'usilaleb numtajenaqeb chij kaqal aj kamsineleb ras ritz'in aj kwech'oneleb aj b'alaq'eb ink'aj us xna'leb'eb aj mololeb atinchan capítulo 13 versículo 13 naxchejkwi relihu Romanos kwanqo sa xyalal jo sa kutansaqenk chimak'aq numkwa'ak ut kalak chimukoko betak chumbetak ut chibajnaleb chimak'aq rashik ut kaqalink segundo de Corintios capítulo 12 versículo 20 naxchejkwi relik chichal naqtyo inshiw mare anchal tinkulaq erik'in chinka tosheshintaw jo nakwajla'in chimukutinetaw la ex jo chanru raj teraj mare toshintaw hachok ib kaqalink josq'il kwech'ij ib q'ab'ank mollok atin q'etq'etil po'oj ib ut naxtz'aqobresiru li hu Gálatas 5:20 xloq'oninkil li yal k'o'xlamb'il Dios tulak xik'il uchink po'ok ru junajil kaqalik josq'ink yob'ank rashik kwech'ij ib ut jachok ib chanchikama'in numtajenaq chaq li mak li nari li apóstol Pablo sa'eb chaq li iglesia ran re Corinto abanawb'il naq makwa kajkwi chaq sa'eb li kutana'an jokanajkwi sa'eb li qakutankil anaqkwan kwankeb'ajkwi li ch'ajkilal chan li q'axalkaw kuchik li ke'kwank sa xyanqeb eb laj pab'anel toj retal naq chanchantakwi naq ángel raj ru xk'amb'al sa li raqleb'al atin rex k'utb'al xutan ninkye kwi a'in chanajkwi sa li xb'en hu Corintios capítulo 6 ut versículo 5 ut li raj kwi rab'inkil at kwaskwitz'in ha'an naq hanebchan nekex nimaj kwi li santil tsekank li nob'il kwi ru anaqkwan jo Santa Cena
Salihu 1 Corintios 11, versículos 17-22, le apóstol Pablo Guillebrena, Chimukonikesh Kanab Akui, Shikbal Rilbaleb, Uchpanukil Chishkunileb, Limak, Li Akshkachechak, Naknikeshbanu, Lilok Lachtsekanka Inchan, Naknekech Utuberib Sakomonil, Mahkwa Chiksekangil, Lishlok Lahkwa Likakwa Nekebanu, Shbanak Li Hunhung, Nash Sebarib Chisekangil, Lishkwa, Utkwang Tatsokak, Kwanta Kalak. Shiu tsakalat kwaskuitzin lishhachinkil rip li igles chisaqui utjo kanak le apóstol Pablo kajonak na shukwak chishnawal chirabinkil chishjunila in chirisheb eb li iglesia an utjo kanak chirishan kau ke atinak le apóstol Pablo rikineb eb lahpabanila in kaunak shiu tsakali hachok ib salish igles le qaqwa Dios shqatyejaq sashtiklahik Nakchikajunilo nokok angelak chirujun ahkui chi Dios. Utjokanak ángel ru xchalbal qaqe wank sajunajil utinkash kanabangil shnaaj li na'lebain saeb liqa igles liqa guatashaq chiten anqel chishkebal liqilobal kahkui rikin liqa gua Dios makwa chirisheb liqech angelil li Dios chosob desinqaqwe utnik ehkui la boqbal renaq toakuch beni sajunchik liqa angel.